Mama say wa bonsu. Oyini Mama wakwaba. Mejo so menua. Se bibi aboko. Boko. Auntie Mary mo wakwaba. Amen ya enua. Onyamidifo. Judge. Mo wakwaba. Me da sina ene doctor baako wo mankanso. In fact, was the way we see ye shemu anti no. Ofili. Oma 100%. Sompa no kasa wie ya woni ne net fo nyina twa ahia. Mate. Emre papa me bundi achi. Ye do mase magazine yate monka. Master Mayor, Master David. The Korea ena Easter Santo ayese musuma bia tuma mayen. Onyame hira mo papa. Abusuafo kwase abuo nti. Ya he aduabo entwam wiase. Me amete de me sofo ma me ntimi modua. No bi wo ho a woduduabo be kum. Ye baby ba ha Selina. Munyi Selina video no ne kai ye ho kakra. Na sem wo de bae no ba bia ye duru. Ene ye stories no ye miensa. Je be ye ni nyina. Na ba bia ye duru no. Abrantie no kwan a opese wo de obi pa mobon sei efa so no. Ganafo ye nyina ye nkyira dwen. Selina video ni nye ready nti wasem no bone tofa. Na no wo be boy abo e de asem na wo de bae. Ye ready e be mo makaka o. Me pacho mama medase eni akwanya wo de amame. Ni nyina ne se enene nansa ena me de beto manim se meni abrantie bi tenai aye friend Christopher kwasi boatin. Na meni na setena nim nyinsan abam. Nyinsan ba ma wose minkoyi ntungu na onye ready se one me bewo. Afe nso nyinsan ni nti adwuma na meye no mintimi mfanya biom timejai amedan ya mitimu no sisi ya je baby odane nyina munye video ni ready mayen ama sisi a meda corridor mu me ka kire na wose wonfa ho onsoma me nti onfa ho afe nso o hye me bose obeto machine ama me dim besua dim beto adwuma mu obe han dan ama me ni nyina wose wonfa ho minkoyi nyinsan ni ntungu na on ready say on me bewo teno na me de bedan Sompa say me pamoche o monka ma asem ma me ebra oba ha ko ye no asem be na asi me ba ha ko e mi koduru fie na ogina me fie honom bebi a mete no eja no hyewa wo beba enti mi duru na me chia no na oni sister ba ko ene wo honom na me chia na omoje so ena me fa akonya betena si na mbisa ne se na sister ni say menya hoho oba me honum na mbisa nse na he ana o say o adwumam ana onya akọ no na onim se o mpunto o kasawie no hu se o na che se me na me de asema ba beto monim enti na mo frɛ no na oba say ade enti na se bibi wo honum a asembi wo ha manfa ampe obi a ohye nase anase minim ba bi a wote na menenite na manfa ma ho ameto nanim na mede ba ha sei na me sei bibia mu no mabona mane me fi se me testing hu se menyem me ka kire no omo mi scanvanko hospital mpono oso wo mame sister ya ne pa ne chewaje 100 cedis de mame me ko ya anso nyina no oso won so mame se me nko hospital nko jinru oso me nko cheke nyinsan ne ne mfambra enti ni nyina ne se o se samaye madwen sa ha na me de be nante dia ene ami nkwasa boy na sama o ka kire wo no wo nkwasa me se adwoada anopetututututu sabrante no baby obi aprosi be fa no se we wo treten wo nkwasa yese yese nyanente yese se wasi dan baby ono a woni fi a wotim ene wa ha dan ti baby o ha dan no na se na ode wokọ no kura bi wom me pacha ani eti ono woni fi na wasi ndi oni mu ho me pacha ode bi Sompa 3.1 ene wo se wo no wo nkwasa me pacha afe enranso o ka se me yenkotwa scan na hospital say twa ye ho ahia o se me yenko bekwai ene nkotwa bekwai ne so ye ni kro minim ho ba bia ono ne wo anwa kwanta ni kro mu ne bekwai no ono ne wo anwa kwanta ho na wasi ni fie no ti
oka de na oba ho Thursday na mkwe no wo fie no ka chem se memie nko da kwadwom ho bebia na mene ne te no na ade chi a ye nko twaskan na mse minni na chi ene ne nko baabia enti okoye chire ono man 50 cedis ade chi a me fanya lorry fe na me fanhia no na ye nko twaskan no na megeye ti oye kakra na osan frame se ne nyoma ye producer anti me pamocha video si mu enye ready dada no a wada corridor mu no kasa ba pa Selina me ba cho me dasi na osi ne nyoma ye fin enti no memra na me sori anopa me nsi ne nyoma ne ma no na ye nkonko twaskan no na me say se ne nyoma ye fin a on famra mesia ma na emo minni na chi ene ne nkonko da ma ade enchi ana osese minsi de ne osesa nyoma de akwa anwan kwanta ade chi a minhia ne be kwai na ye nkotwa nti enra no meboa me ho senka meko ena brother ba kwa me ne tife ne yese o ma mi ntumi na infrifi ho na adan nipa waka che me se mi nkoyi nyinsen tungu na mi se di na chi se me ne ekopra ku ni kurom be kwae ho a minim ho ba bia na me na kotwa scan na se me kona ehu bibi gu mi so na me dan meti mani na wayi nyinsen na to agu adan na meye ana me kona mamba bie ma adan na meye enti me frɛ producer bona mane na o se ma mi nko ba bia maintenance se opese o twa scan na ene oba na ye ni nyina akwa kotwa scan no enti ema me nko ena manko enti manko no a me friend ka che ne se me wafa afra me se me nhia ni kromo nya ade enti me ntimi ne nkotwa scan no ono se wa mama kwanya se me mesi me nkotwa scan no na wonhu data me nyinsen ne menyam ye ni baby adru na se me nkodia ene me nhwe ye se me nim na me betena ha boni din a ene obefre bibia to me so na mbusa bi baisa o se eno de eduru ho a ena me hu obefre wafa wakola ketua yi ene wanyi sense kotua nyinsa ni tugu no obesa afre bibi fofu e de ato so yo eme pa cha mu a munya nhwe Selina story na han oda yetu na frida otimu ti oda corridor ne dem na wo hoyi mu a last episode na ye na mu antimi ahwe bi no enie me pa cha voice na ready ankomo na ekọ so no mo yentie sra mu a sa voice na ready na yentie voice ni eguso a enya yi Auntie Mary di absam ya pem so akoduro no yo onyi ni ye da rade ase se ode enede ya che na ye hu abofrei senia ote ene because ebra ye wie story no wa hu sa akodan na bibi ayede aton so ote hanyina na owura Christopher se wutie yenya enkwa enya wodie o eye nyankopon nsem na enkwa wo enti you can't threaten someone say obetimi agene nkwa ayede every nsem enti sa wo so obeje ne nkwa afri nsa ne awo de ebedi kan afri wo nsam ansa na akwada no akwada ne de afri nsam ya eye wuna opesa ode ayamhihie bi to akwada no so na emponka akwada ne de ayamhihie na ade ne kra asai because wo hwe ade no eni ayi bia sa egina enti wonya bas no aba be kan de oyini adaroma yes rasa be bia sa Christopher no wo bia de police we the police first esese ye ko grabo no esan se enipa nkwa de o threaten sa obefa onipa nkwa ge ya oto enya de obetwa ntroda nya de obeka bibia to obi so for what eni ti se nyinsen na ba na se ose onsom na ye na ya kanti obe threaten akwala ne life dia ene na ye de be famra kwan so police ena ne nsa ebe so ni mu na ya oduru ho akwa threaten life sahwe enti akwala ya otiwe owura Christopher sa ne hu gunso gunkra ene ye ba wa ho yo oyima sewa onyini ni me da si bebre na ye be wa kofa aba ready ti say bra ane wo say ye ne ekwa kopem say ye beje no enkwane na hoden esi ho wo kan asem bi o se na ne wo fase wo hia no na waje wakoje ade afi no wo fa no be be say me bi sa wo fa no onim se onyem me pa cha ma bona mane na nenta me kan asa ne ye say Christopher ka asa me mianko be kwae ene nkotwa scan no
ɛna ɔsan frɛ me biem na producer ka sɛ ma me ne nkɔ baabi anti ɔsan frɛ me na ma me ka kyerɛ ne sɛ me wɔ fa se me nhyia no na me ngia Kandi o sheda na wo ka sa se be ya untumi nkɔ na me ɔhini me fa no wa ha sei so frɛ ne sɛ ɔmɛsene nkɔsi ne nneɛma wɔ ne fie ma no ɔka so mfamra na ɔnsi ma no na ɛno na apɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn ti ko de ba ya nka be sɛ me nkɔ na ɔse me betina ha say e kan ma asem dede ne se nneoma na ye fini ye nsi a e be den na wakoye adwuma enya sika de aba se o de breme enam se ne sa de a on fa na me wo ba e free so ba ha koyi nti wa nyini kakra nsem kakra ye keka ya woti ye abontinfo no kra mu tie ye no mu nyini wo ye nsem ne mu bebre nyini bebre sua ne ma free ye ho entu betan mu ba ha sei na se ye kan nsem ne bi kire ma ya mu ntie ya ma mu nsan nsan ko butu ba bia mu butu na debi se fa ne ma bre me na mi nsi ne ofia na wo mu da veranda so se me koye atwe ha ya mu ntie kasa kakra na mu ka ho nti no mo so ye ene ma sa kire mu no odifo Mami ni wadawruma be me oye tabu pa o oye tabu papa say na adwin sasa okay achichidi epe mo jadodo a enti ogina obrum nam kan say na adwin mu do but na adwin swa na adwin mu swa pa se odi ba ha no wasa soa ne ma se onkosi ma ho se ne nkwasha ye ne crop and joy sa no a wo ka no say cat so the door no ne nkwa na wo se eswa no eti kakakra na ko so ne pati atwum na ko hu do baye na ohin ni me ton kraw ya man se woni modi for Paul ne onhwe me yi me ye stubborn si obi na ye Kristo na abre ase on ho nya din si obi awo se wonim na baba okura ono akasa hwinti keke ahwi ase a enem ni mi na ise de metum se Christopher ye bema pa na sababa woyi ono onam na se wo hwe ase team ono akasa hwe ase a sa Christopher come in stem sia me fa no chane da obe wuro ni pieto anadwo 1 o'clock ama so wuro me de anadwo 1 o'clock adie me chiri wo wi ase ene ya hanta ne dwe bema wonyina du se na wonim nyansa me hu be da open for mo fa chaba eduru ba bia babu na ka o se de kwase asen no ye fa ma no we wonim nyansa adwe kete na ntrim na ka otesi abeka kura na ka ye mpanifo atrasa so no ka di amerika ya fro kwa se no ye no be hia em waje atum ena no pay ye so what did you produce blast them say producer ye be man fa ne picture nto so oh na bai wa na wade ya ko na ye woni bra ne picture ne yanya me menya picture ne bi na woni po me adwuma we na ye de me atena konya ka se mu ame ye enyu obi anim guase ni ye muti me sama benefit of the doubt and me fa ne picture ne nto so ni ye man up to Monday no ase ne showa soa ye bebo dan kama me ni mo ina kare be man Christopher say ne showa soa ye bebo dan kama mo ina kare be man we muti voice no yes so me dey to when say asem abani sa say so aba mo amaye mo ye na chitafo me so me wo me bia me mpanifo bia e say so me dey to when na se wotrase ekokoya baba akraketo sei na wo wie nyinse no na wo sa ko jamba bi se ni nkwa ekutanto bekuna wo nkwa de nkuta na ebom adwen ya wadwen no yesi entrase ma nkokwa baba wa no ye entrase da e ma nkokwa baba wa no na kwa bia so osi faso e ma baba ho to no yesi ni kwa be faso because we ase we nya obi dia e ye nyina dia e de nyina wo mu e na obi ase wo nya din sire obi bema wonya dinso bi o eni se wo din kwase na ka che na so nso ntase a eni de mo asem beba wo ye tabu pa wo ye kleb adua ka sakwa wo nyise na eni bi wo ye krem eno ani say be ka wo hwa be serefia me bie jana wo hwa be serefia eti se Christopher na dwen ye ne say wono no wo tumi a papa wo de pupu tubra aba pupu tubra edi se hunu no me see the picture no me fan to so edi se hunu no me de adwuma na ye no enye nanim guase obi anim guase ni wa baba mi aka na ye frona de dia mi jini na di na so na wa mi aka asem o baba mi aka asem mo ma yentie voice no me ku ne de Mami Selina.
pia obepie mo na afi nyina no ye saa nyinsa asemu bi Yeah. Bihu Selena if I say bronya ni mu ni je no ni mu na bihu Selena Okay. Timene o tonton no ma wo kokoben ha tonton home appliance ni saa benda na fefu Yeah. you go to inkomodie mu ana mde ene ne kasa se me ne Okay. ni Selena tu anamo nda bia mete ba ifia kasa mesia ni timu ana me mfa ne nko Okay. kuma fia na me wo bia because of it man am yin ne bia weekend na me kofi Okay. na abia ma Selena nyinsa wo so wonyemo no me dawo to ana me man tu ocean no eye abia ba kope me no san ye wo ye obi adwuma otu aka boso Okay. ana say do no pese uja na ko shi adwuma ana so wo ye pe no wo da achi na wo kope intletini aboa mo wo shi adwuma na si ju mani ba no so na osine maami kuma kwaka kire adwuma na o ye wura ne se ni ban so ntimi ni adwuma ni bi nti o kusu adwuma already so nipa na han dan ana wudem na ade ye na adwuma Okay. enti me ka se dabi me nko no saa because one you say after na wo plan adwuma na wo kosua no dabi a wo benya bi no hwehwe dan a wo be stay wo mu no de sua adwuma and so the question adwuma ru ani tirim say wo nya adwuma ni bi or the pressure betu so to free dan ni mu No correct. enti me nko no saa twɛn na yɛn pɛ dan ani adwuma no wonya wadwuma wie kyɛ ho ka anya wo dan a afi no ma nipa na wo wona na so dada no ebia 1 month ana 2 months say adwuma no ntimi nya bi enti wo mpɛ obi amana ofesu But according to Onono. good Onono kyerɛ mu sɛ na adwuma mu hɔ no ɛkɔba sɛ sisi nneɛma na ɔmo left ne yɛ nneɛma a emu odu nti no ne na ho ɔde ntimi to ɔmo de bɛɛma mom na ne kɔkɔ yɛ saa adwuma no ɔno no nkyerɛ mu wɔ ma yɛ no boss openikasiye papa sabi akola no sabi o kan word bi se ne to no saa na mi hu no na me ne nante ye yeah se akola yi ka se kyerɛ mo a ɛyɛ asɛm a because dima ra aso na me no ka fa kura no abere bi betwe mo hɔ bia wɔne bɛrima na wɔkɔfa na ba ya wabɛyi si Selena nan na wadwuma mo o di mun samu we ko tu na ni mo no oni de se wa mpa emua ko so ni se bia unya nkoi madot mate Matiasi putu pru na wo ka chen se un ma adwuma that was a Monday un kwa adwuma ana obuza se di ntina un kwa adwuma ana o se ne bibia ana o se wate o se so no obi ye adwuma na se adwuma no wu jai abawa ma nipa ne reason bia on dey na ha adwun kakra and ethically crying it's not right good nti ha nipa no ana no nanti be fi no beji ni ki nti me tie na ka say Selena ade a wo ye di antwe na fa ka ga tini pan se di ade nti am nti ko adwuma ne yese me yare ana de wie fi kwan na ko hu di obey wa sai wo di ka ka tire me say the man ti we so na otua me ka obama be ma aba abe take over and nti na me so hu say man ti aso no de ehun yese me ko adwuma ne bi so ye no sanso a ntwe yi man ti so na wo tie oka o se de bi paka de adwuma ne jai o se de bi na den na wo nko wo so de wo nko bi ni pa ne ba di ni ki to odi ni ki no ma be ma na a wo se wo be take over ma wo no e bai enu na ma wo mu yi wo fi dan a wo de mu no ama wo ba abonten enu ya ba ko hwanin sen na wo kan wa so no opani ni ya be ma abrabo o bo abrabo na se ne ko die ni mu a obre ana wo de boni su di oba wo be ma wo be hwa ase awo abrabo wo boni ni amani tiasa wa ba mi nchen February na wanya o mense the dam nchen ma de chi ana wo koi ni 2 weeks later na sa baba na me yese metu kwanti no me bi wa be fa ko se be ya wo nchiro na be fa no ma na ta koi na di be ma efo nyina kwa Accra ni mu me ni wudi ko ra ka se la me yare o me de tam yare se
ni pede no ma wa adwuma mu na nam sɛ menyim nti no ama na aka me paa nti no ama me yare na sɛ so de na wo meti me saa da be na wonyin sɛ ya wan watuma hu sɛ wonyim me ye be ma me na otimi nya we wo sɛ awakɔtɔ akrita teste mu sɛ wonyim in fact hono ka story me mo won ka bi ti me ka tɛ no ana ye de ba kuma se ye ba ye na ka de sɛ wo sɛ wonyim dia ɛne ye de 100 cedis ne ko trust kan bra na me hwɛ sɛ asɛm na wo ka no ɛte saa ana ɛnte saa uko ya na ba this kan no muso mun chincha the only lab and it's kind of cover it's why na we ye ne yeso nyim 1 month 1 week 2 days ne dey to no de mam okay and I'm asam yi de mu ye me na utimi mu nsa February na the same time this in nsa February ni mu ntimi nya 1 month 1 week 2 days man ni and the guy said that means to reduce money ne mu maba na ase pressure account dey many time on na yakasa fa ho no tisi imenya time no kwa ba menya time anko no wa na nnu amede nya am information say wodi na ba mo ho aba report say e ka me say ni nyinyi nsani ntu ne mu man no akro na me ne kasai anopa e ka tell say edwuma no so okosua nyina ho ka yesen ye calculate ni 5000 edwuma no so okosua ne calculate ho kan efidi obeto edan okwa han any normal thing ni 5000 that's good the 5000 there the see ya me gina we min tu hwe ni wata so ni mu ka se onyem me ru ko to edwuma mu etia 5000 ma odwuma wura te chi edwuma ya na ha ni panye do nya ne be sa ade no so onyem wo be su edwuma afa na edwuma no be wura mu ye se wo mu dada na wanyi se o wo ba no de nyin se na be wura edwuma ni obi nyim ko otimi da fa ko saa dia 3 months 4 months no onye entunya we yeah na master ben ana madam ben da dia tu se onyim fabre na dwuma na be sua na nansa na yare na me ko hospital na wochi me fa de be hwanyin sen ahwe wadwuma ene ono mo akofesa obewode da course nya ability enti no ma mienu ida se ta nyin sen ye be ye free ho amosi odwuma anaase na hwanyin sen no amoje adwuma no anaase de wa be fa adwuma no ka ene wanti me nsua so na obo ka atuagu ahaya ne hiame Christopher si ekobo oduo wei ewo court da bia mu a na wo se Ghana ha ye wo de a no waka ne yare se wo no tumi ka kire obi se wo ma ne options address wo betunyi sen aguo anaso wo besua adwuma na opa wo ne na twempra ewura Selina da wo ka no koda ho ne wana pacho ne medai wanu da ranso sen pacho 2 wasare nyame ani makwala amobon se wo wani ade no waya se kwekwe otumi usabie mu agi2 ehye wo ho wanu 2 rounds woje ni nyina to anse ana woje ba ko na je kopra ho mache wo taje ba ha ewra shwani na ma me na me no kasa no 2 rounds no woje ni straight forward ana woje ba ko no se da kakra no wode ba ko no so be ma waje kopra e ko ne sai ha wode awre ho asere woji bom straight forward too ha woche mu ma woche wa ma would ba ko ne time be ha Selina ya ni abre net kasara mitie wode ba ko ne ma time be mampa cha enumre no me chicha ne me hwe calculations a me di be huru intervals e wom ne said the time pregnancy no etimi formulate ye na me wa doctor judge ti time to ba ko ma time ha o ma time be ba cha time ni de me nkai na wo intervals no a wo ma home ana ogina wo so wo wie ya no sare to aso ba cha de o ma home kakra ba cha e no sare be share so eti o ma 2 rounds wo be gira no ma be ka se unyini wanu ma sem ni o Christopher se obi nkoto nyinsen Ghana ha what the mo wie
Timidri me say adwuma we na ipedifo de ama me no enye obi anim gu ase ni ye ne yepe kwase aboa doso e wo Ghana dodo enu ti me ma benefit of the doubt up to Monday se wo pese asumdwe ba free producer na yenhia ne yenkasem no akra no fa ne to adwuma mu wo de wo na wo hye na ye be hwa akra no ye ma ne koto anyi se no o mewu ye be hwa akra no now de toto pako na be hya fa be wom na nya sa Monday ye ni mu panifo adwuma na ye no ye ni mu panifo di for person ka bi 13 na yes o si o sika o sika ho na me ka asem no kan ye kan pese mi chire mu kakra Friday no Thursday na me ko fe na ho no o ka chire me say ye pe a opa friend na ma friend opa na oba open so a oma ekọ baby a na se me se me camera onu nso be chire sika ayo no opa na obeba ayo na ejuma ne de no mama o ma me ko chi ne ko pe dan minya dan ni bi o ma me ko pe madam a mesu ejuma no won ho madam ne ya wo se o hwe menim se me pa abesu ejuma e chire wose dan ne boarding na me ko madam no se me chi na dan esikasem e wo soro na madam ne se ene ni nua keto a wo to be ma woni na be hye ntinka me ne me hye dan no e ma no so gitum enti ansa na me madam bete se mi kosua adwuma na o mama koka adwuma ne ho asem me ne brother ba kwa o efie tini ne ni tifie ene ne yire akoka adwuma ne ho asem nyina ni sika asem ne nneoma e wose me toto nyina ansa na me boss e se me kosua adwuma e ma wo ye se ne sa dia obe nyame ya dom na ya ntene nka man dedi for kwabna ma Selina mla ne go e case oh yes me pa cha Selina wo so di enti no pese o twa scan na pese obi twa no me pa cha ana wo so onyem me pa cha menyem ne yete ne doctor be na prove kire wo me pa cha me ko kwada so SD e na o ma hwe wo se wonyem me pa cha na se wo din krata ne ba me pa cha lab no pe na o ma me 100 cedis e na me de ko me ye no me card nko ye 35 cedis e na me call lab ye 120 cedis me wo health insurance lab ne ye 120 cedis e na me wie no se me moja wo form o ma me nro ne ye 163 cedis enti me na me hu sika nyina asante obi awura bati sew e na me friend na sister ya send me 200 cedis e na me di sister ya nya me hira no enti mi di cheche asa eka no ansa na enti doctor ye se mi ko twa scan no na be boa ma o ma hu date ti enya ba lab no de o confirm o kira o se pregnancy no wo ho enti o ka chem se o de me menses na check dia 1 month 2 weeks 3 days okay but se me pese mi hu ni ye dia je se me twa scan no na sika ne nso enso na wa wo ni padua mu so tumu se wa no tumu se bibi asi yo eti sene yemfa course kakra bi na yemko ye no nti Christopher baby a wo bia wo maame media me pen no animgu ase wo picture na wa hayi na Ghana ade na wan happen na wunya ene ye adwuma ye pese e hu no kure ye pese e hu na wo ukra odro we kutayen wo odro we na kutayen yo wanu mu asem so bi kotu anyi nsen tebra eti edi odro ni dru police station na ye hakola wo ye nim ode te wo no a ye behe tudi ye ma wa akopem kwasi ada nwumire fra yen ye de ye tansem ye tani pa na ye nwi asem no na somdwe mra na ode onfo tusu na adwuma master bi ho betimi ama na kwa adwuma na edu so okwo no akwo obi ene ni padua no se de tie etimo Christopher na efre no family enti no adenti no wan kotwa if sa break on nisa of friend bi dia mu a Sompa 3.1. Hello, Christopher. Madam. Ma hey. Yeah, na wife ma. Adan ye de watu Yesu Kristo na pesa odani Satan. Oh, oba hima pa so pacha pepa. Mi di wo bua ma wo. Program aye no Kumasi be prepe yi. Obi enu wo be tolerate you.
ba me se me show na ye se me meye no me pa obi ani muguase ni yie mu na ye pe na nra ye ne wakasa brankasa asem wenkatwa sabi akra na oto no Christopher ye nsuro no wo maame me nsuro e mo ben say a woti hoi se wonyin san na obetuma beka se wonyam ana se ye wiwem na ta ma woni ni hia ye na enye no kra ne mesoso ne so wei kam de ne be ya ba na kam de na hie fieje wa ne yamma akwanya bebre na wo makwan hwe woduo ya ya boyi lawyer Kwame Jane na efra me phone su no sam ye soso ne so kra o adwoada ye mfa kra ne mra ne chambers no me police for me fa no lawyer Kwame Jane na efra mama ye de phone na pie no enti Christopher fra ho fra wie no ene sen ye ntwa so na ye hia ana ye nkoso hello Christopher Mitio hello mami mete on kakasa network pa Christopher mate won kakatachie kasa yo wo de frɛ ye won ho adaje me mum de me pese onini ne kasa me pa mu cho bebrebe Christopher ebesan frɛ minimu sabufo na aba enti e mai wa na to da bi omo so omo ho ahomete yete Ghana ha eno da telamte hwe nkola nu mo semiensa kwa wi ase na ba kokra nu ye ne ba enti sasem pa na se wonya obi a wo ye jeje a wono ode nu kura ye adwuma te semia court rights order in court wonya jeje a wo ye papa te semia ne ye tufo atie na mempe wani muguase me pene papa e ma ne mra Krelo mon peki Christopher mame hello Chris hello Chris yo ye boy homodin say e benya no mom ye pick your course ni bi obaso aye befa 0551 931 0548 931 8 Christopher Mr. Sanfre na producer wa frɛ no e se wan fra wo so betimi afrɛ wonu so frenti ana crash yo like VJ Rocky na enkrofo balance hello Pachodin baby akasa free good afternoon. We did the evangelist Akwesi. Akaka me kan say and a man be now on some kind of credit. And the young and what near him. Now you who say in a tia. And a brand who is who needs to clear. You get me a money at enough from the fans. And the answer was the Beman. Now Beman is making a yo, yes, hello. Hello. Wouldn't baby akasa free. Good afternoon. Your friend is there. Yo. I said, yeah, never know. Monsomonye, hello. Ya me manenko. Monsomonye bi. Hello. Hello, bye, Chris meet you, wada Roma. Hello. Christopher metu kakasa. Yo, mami, paso mamuni na ma. Ya joso. Eno mo ma fo nyina. Yo. Paso mo yede. Nyame adome ho ye. Mami edika no. Metro be say motivation some affirmation ama. Yo. Na so go jafunya. Omomo makuma amra because em say ye ba coach by a point o ma tie program o mami report. Ya o say me frem. Kono family kan selena kasa say omra ho. Na ke court o me ba ho. Dani asoma me na kan. Entinese dia sabi e kuma ni tia na ma so be japon kwa say me ma ho abra ma tu ta fe. They say me pesa me metro tenten. Yes we busy pa we adwuma ye be ma wo pebre. Say no da be na wo be ba ne ntwa so ne enko story for frost. Me pesa me ha wadwen. Oba hima wonu kasa kra wo kan eye mede. Because wo kan bi say enye ni pani go attention na wo. And can so be say no ona me kasa adwada me pesa me say bi mo ya mo say de wo kan. But akonya o se metima kasa nje kasa ni de Christopher enya we say solution no na ye pe wo video audio ya ye boy ye wo so wasam na wo kan me no ya adwen efa bi say ensente wo tie ya me busa kola ne say edinti na preventing on person obetwa scandal no because ya wo kan so ewom ba ye person be treatment mo me de pastor wo kasa e busa kola no dana oba ko plan na oba fie
nyam tu ko ni fie e ko mi tim e me discover ade tia o me enko twase ne mfa mra bo te de be dia dan se onye ade tia na ani ka se ni o fa so e ko ni to ji nti wa bra me enko twase kan ni juru ma ma tia se e sa ade ko a wo de kasa ni na wo de kasa me so hia so na ni sitin tira se oba se de wonye scan na ye ke be me ku so scan de wonye su se kwa kucha nti wo de me sramo a de mi person one say mo ma me kwan ana mo ma ne kwan na me me kero ko cha scan Christopher ejuwada brani me ni woni akura ni nyina nko cha scan no mo because akura ni say wo si wo be ku ni ti wo suro so na wo be ko ne se me ku no obi a me wanante bo so me miensa ananu ma se mo de bai no wo se wo se ni nkwasa na ehu etu de ejuwada anopa 10 o'clock woni Selina yenhia na me ami ni akire ni nkotwa na ye hwede ebesi why me da se be me so me da se me sro me di bua ma Christopher ti unso fa bua ma me why wonye mama dia me da se nyame hira yemfa course me ensa ne enko ye next yi ni so hello Stop mommy yajo mediani bi good is our child papa yo Christopher ye better na ai e jana se se me dia waba kwasem na ye be ni aba no stop mommy ni aba na em se kata gi mu no kredie bi enya bi oh we better di ajuada de se tietia me da se pa ana abedi side ni so ni said ni amepuna chenase ama na nyinse na fi na chi apie wo hwehwe mu bi because be ma me kasa ho kasa sie yi no ama asem no ya adame yo ena na de munya abotere ye mo Kristo pa baso na wo so ye mo wa baso na ba no mo nche yi no kura dia wo dia wonka na sompa dia wan hye ye ne se wo di kai wo a I don't want to do that or need them. Hello. Hello, soft mama. Me pacho TV set na no den yenko. Me team about to so mama me free brekum kasa pa polo atama gwase. E fe me man way. Yo. The drane man way. Yate. Kata me pesa me kan say, ye ni anu ma no ya obu ya botre. So ya say, ha pra kiti ya na wo praji. So bi say mo ma me mu ti say ni mo ni kura, mo ko ye sa di ma we. En kura kan ni o mo fa. I didn't know what you would be to or not what you would want done it. No, if you good scan, now what you show. Huh? And yeah, somebody didn't grab because some people need to get money to give everything to you. So they are going to use some for a Ghana has it. Say a castle who over our hospital. Mo amutie na refoni etie for yesremo. Akra no nka so onkotwa o. Na kolani se Christopher na threaten no. Enti wonu se kuma se kakrakai age se bekwai. En wo mesin no mu kwatwa scan. Wo bekwai ni so ye Christopher ni krom. Enti akolani se no wo suro. Enti wo mla na juwadamia brewa min kura men pabua. Ni nyina yankɔ scan de kro ho scan de ese ne scan technician de nyena ni yankɔ twa ya grace maame watanom nyina wa ha bedi akiri ni yakɔ akotwa ne ehwade kro hyemu a enu tete minuanom nyasa kra ne nka so obekɔ yesrem onya ado 0551931930 05489319. Hello. Ba chodin baby akasa free. Ba chefa mani tam kasa free ashta. Yankwani. Ato do kan ni na tini. Why dia na wunyini? Dia no. Hey. So we tina na no kona. Ko haka ni se mi sisi mama. Yo, odi ni nyina be twa jwada why? Hello. Inti make any say. That man no you really na adombo no ni tina we na dan for. Yeah, that's it. Hello. Hello ma. Udin baby akasa free. Yo ma, mediani ajapaye. Ko ajapaye na tawe. Yo mama edika mabu aba. Ito program awu so ayapa. Na mama sasa ana dikonsa abaya ano so na dimu
ma what to so what me say then we do no compare because wa kuma office na kaka na dia na odi kan ne da kan ko akasasia then dia ba ne de o kan de no dia chire ni akohwe bi ye nyina be dia chire ni akohwe bi ye da ase ye fa afrefo mienu ni akọ computer so agya di aba hello 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 Pachodin baby akasefri Pachodin akasefri Savannah regi yo Savannah ye damase yenkwe me show program bi wo TV so here Papa we program o TV so fa enti wo be ka bia na yo me da se why hello 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 Pachodin baby akasefri me do obey ni kasefri asiafa yo the American say hello Papa obey yete wonka why the American say e wa mu sara mo ti akwala enti onu no panimu no so ya akwala no kofa no yo onu panimu no wo kan o ti akwala enti onu so ya akwala no kofa no enti mo ne kan ye pa mo ne kan ye na ko ti ebona o be so bu akwala no ale se ni ku enti o ko ko kwa enti mo ne kan ye ya da se ya fa last call na fi yenko hello hello odi baby akasefri nya ba se yen kamo en council unya be na tay da ba yu bi ya di ngi nya le kata se ti e ya de nche wo so ya kwa abada wonya 24 years enya bi bian ko fa wale o wo ncha kwa ni bia 34 to 34 you 10 years akwa o fa da na kwa nka so wonya mo wa fa ni ma na mre mi ti so wo nsu na fi o de ba he no na me fe no so won e de ko to tu so wo ne to fi aja no wa jene no ni ko mo no ko kan aja wa jene no so ko ni bi se do kan the part of no me ka kan ja ko ka mo nya ni so no ko ko kan me ya se because aja wa jene tin kan no pe to ko kan se do ko na wa ko ya wi e ho ba ni kan eti na yam de so ne me ko na mo ko bi le ko ka to ko kan de me na aja na wo ni tim ko de o be so yin ko wa no ko no bi mre ya da se obi e mabiem na ye de asi na yakọ computer so adwadie ye ba ya no na ye toa so we eye men's makeups and beauty salon adwuna se no wo hana oye wigs nim nyina ka ho be frɛ na oba be ye wanim kama ma 0267 188 811 0267 188 811 we Veronica Fashions ene as of mami fo atade a wo de ahye mi atade mi so li gina wa busuafo esise wira ba fie o gwan pa no apama hye mi tenten so shape wo mu agese mi shape akasa agese me ho fa aye enya sem ketwa wo wasokore mampon o si Gondis Park baby eye keteche wo be ma yi hwa en wo sin crofo frɛ na no mu busa no baby owo nti na chese feedback no ye kama en sa no fenti frɛ vero e wo 0244 292 372 0244 292 372 na ono so enwudwa watade emfa emawo adwuma sema kwanya bi aba ye po bi a wo ba be ye sales and marketing manager won central fie bi media house bi o se abodi krata no ye HND in marketing na wo 2 years experience a why adwuma media house bi pen ene na wodam kra bomodin utumi kasa nipa ho yie unum kasa eba ba fontenten adwumadie Facebook ne WhatsApp no Instagram no ne ade a wotwa no papa wonso free 0249 942 842 0249 942 842 na enimpanifo no entwetwe ehon so enkomo na 21st clinic oye sciatica experts ya wa wedare papa
wa ya na moto asinti twetwe mo sa man moje mo ho anye tumi nyina wo naso unaye sole ani mo ayo dududu ti said odi atia fufuo mu obi de ti said odi atia fom mu ni nyina ye 21st clinic no betu ase de ama wo kuma se ye wo ehwan overseas ye be alpha radio ma mu ni nyina da ya to apeten ye number ne ye 0540311311 Jfran Company Limited wo se ebe ye den enadwade aye wani ha adwaye ho ye kama esa udwune udwale a utimi dwale twitwu tuna no kama oba wo tena ti tesem bonsuogum we shawa no ama na batentente ete ubogum ubewie no aye virgin bo modern anfa bibia nhyeso ensuo ye nsuonyu ubogum na abebo nsuo no agumu a tap no anamu no ade na wudi bogum no enu ho hia enu nti ne yakafo Jfran Company Limited amam shower boot enu su kohyema wo fekire woto a na ebogum enamuturum la animu saa na ate asifom enu so boa papa ma ho ye hwam papa utumi dadwa ayo kra jacuzzi bath na udemu a na massage kama ahwe ugina mu a omuna samasa je de enhwe na twa nwacha no yiri dem na mu dwale na hyemu a na mo ama wo show ho hyemu adwaye nim ayi bath no mu a na mo show ahwe nim efese ubenya sa no yiri hyemu na mo hwe no ahwem minim ade bi ye romantic eche sa ade no ya tira bi hwe enti bomoden so obeje jacuzzi ahwe na twa nwacha no wo so abetena ho no mu ku ekura adwane ye kan adwama anwa se mote ho sresre edi na ntwa bebe so apampem yo bo enti bomoden so obeko Jfran Company Limited ho no akwaje ne mapepe nyina ya wo adum kumase ya ni railway police station wo line back so for 0244178585 Jfran Company Limited o se adwaye ne mapapa nyina adwosu ene yen happy girls eje nkoda motofo ya wo mo mtanu fa no kopem vinhyenum ama wonum tete security ne ye tight me pacho bi a memenda no kwasi ada wo ko ba bi a wo se anopa no nkron fe nkoda no bra ebonu num a wabefa wonum ede wonum akọ ye ne banners ene line back so ahojo nhia ye so for ban wo for charity e was 0592 754 Happy Giggles of the Nurturing Great Minds. Dimpa Natural Health Clinic. Eye osa ayarisa papa ejosu ayamukura ya tuwe kape mukopa osenti etua umeko didi ana abo yo enuane bebre yetua fruit bebre ntimi ni bi tumi ni anka tumi ni abrobe ensem bebre eti bomoden so obeko dimpa wakwa akwaje sa ayarhwe ebi ho na ho so atumi atowo ye wo edichem so second floor Willis Towers o say uba wonu adwuma ifo no so animu tse Dr. Agentity e wa brochie no de abefo de Ghana de ebibire mu de abeka ho amaduru na no aye nam dimpa eti bomoden se wo befre 0245 118 434 0246 744 744 na yewo dichem so said ye mekan no manhia health insurance dan dadanum eho ene yewo Dimpa Natural Health Clinic osi dimpa isina hunya Dimpa Natural Health Clinic osa last stop mizo ene miza eya anomde a wonom eboa 5G aye boa papa ma ugina wo naso e ma be ma usi pete e di wura amade cha e fra use miwura bomoden se wo bagibi na wanom 5G green tea grapes guarana na ginseng nti e ma ma taduanum e ye denden se dua den eti bomoden se wo bebabi wo ba so mpafie ha ye be ma obi kama wo friends so 0246 270 221 mizo eno di mu odu eti se duane ye wo mango ye wo orange ye wo grapes ye wo melons and a pineapple eti wo madwini eti wo no madwini papa e me bia de na kwai wo ba so mpafie ha sabeka bi eno so be 0246 270 221 case number 2 and kenkasu ene di fraya ye deba eno so e feedback abaya o te say ampache Grace ada owura fi ho ana atwa konya ne bra nimu odi na ntwa beben akosi wa pampam no o ho ye ampache yo ena no em se wo bai wo koye na de na asi wo ba koye de na asi wati ukunka
I'm bachelor Debbie. On freo. I'm bachelor Debbie. Me pacho producer amunya na mfa abrante any voice no e ma na say soft kwabna say okra na akoy wadawroma mokoy kusisen mame wadawroma osuma me yekoy ohwim amanfrom ura Pentecost for no say friends ekra the boy aye The one. na yekoy no in fact ohum ye no hwahwa me because no hwehwe me fida da anim okay na onim sentin yeba mama ye start ya ye de asem no hyehyɛ so no aye hu se ono ne case no wote ho ehwe a otie start ne kwade oyi ne hu fun se no ontie na ye wura tofia ko program ana otie da ye de asem no hyehyɛ so no afi no start atwi process kai ye nyi camera inference ne se da bi so camera o so fu manya sa ababa no mo ade o start se o kan se mo a enimu na so empanifo na aso se memla o na aso o se ntimi ma wontimi ntwemi fa me nkɔ se mekɔ a ayisa court ana se abusua enhia ne ye mfrɛ na so da bi engini di matem na me panyini ya soma mi amaba o na aso so de ani die ma me o se voice no ha ntienti yo oni ayo the one that so you ne wo fe say momienti the one emma ne ka pepe enti enye me ni radio station ka me ni court dia fine me sana me peno ono so no do betimi atalechi na o tso ba lectures e wo yi mu ana ebusani bi eni echi na wada one man ne da na busani ndi echi da one ne da se maye no wadi so fanti so onye dey onye de me chese so wo say over koda egushanwa ai eti egushan no ore koda wo na so man kan wasema onye dey bi e wo so kan wasema jo man kan wasema e wo so mo kan na wo odisha pa wore wase se bo so na kan wasema bo so be na kan wasema e to ni oba me bi e na wasema de chese duru baby ha de mi hu se enko baby a me ba ha me ka se sanu ne asana na obusa no me ba ha ka be so si se ne oba ni dia meda ye yentumi nka semu abrawo e bia no oba ko twatro atowo so abra entesa ana de me ka no nyane me no yabi but sa anu ye no I will not do that in a radio station na se de oba ni kan nyina abo na me nani e de nye no me say on me here no radio station na me bu so say make say me here no radio station say yes or no I will not give that information with the police and our court and I'm fee and diabo police na be chi that me don't mention you omo ne ba me you man na radio station there police well we go to you the police omo ka wale say I don't know me tell me to post baby you ni mra na me so baby ah so obi o baby o de ko say what are YouTube TV Extra boys now can say obi go court almost o ka wale say so kaka mo dey say obi dey no no dey opasi ye bo bra enti o de ko you added it and I'm me who added to me e give you back your own words say who go dey call police enti maybe I be as call police I don't may see e be na example but there no o fa no nya face oh Mr. Information, I will not give it to you. Me here with Seni and our court. That's where I'll give those information. What you get into most of France me, young because the information is out here. Me, yeah, and now, in terms of police station, because me, my call. I don't call myself, yes, so why asking me? Maba Sebi, and Quasiafobia, and no more chimpana. I will not give you that information. And Quasiafon, no more chimpana, no more. That be because I know say when you say we need be papa you are I sit tenor this is when you be man let me see say the baba say we see ye say the baba and we na ko do say that say am fa won listen do it here but when no me tell you o we be any constant me and I was a boombi look at that was deputy me ya suma me me penis no me ya penis no no me di gbo mo me say me because why me me e respond e ma radio station o ba ye no
Also, would see no who be able to send me fat. Bobby never watch out. It's a buyer. It's my friend for Sakacha. I'll not give you a buyer any alcohol boom. Anybody did. And then the alcohol boom. Fantastic. What to me? It's the comic baby. I mean, why you carry, but I want to be as I was 7 and go police station. You can't push you. Now, only him so what 32. Maybe 7 months. Who wouldn't him so 32? Maybe it didn't talk about us. And he go on focus. Now, me you one. I know what you want. I know what I'm saying. I was your for Nadia or no. Tia dear person no. And yan name to one summoning I sema oh ya. Sa picture we came from a tosso. Nadia de to son say be no about tabi. Was starting what new obi baba you are, and so the air just heard you may be. Tima me crown who saw would a ya. No about fear no baba we be chimpana. What would you walk funding about fee? What would you walk funding about? Abaya, so who could walk away no, neban woman no. The message aba. Ye kwa fatawia wa humane so Grace wofa. Hello fatawia ma he. Yeah mo. Me wofa mpacho na wote say. Grace ado me. Wofa say Grace. Woni ni kun. Wo mo nsem no me pacho woni mu kakra. Me pacho mi mu kakra. Na dia na mo no wadawro mamatu afa ho. Me pacho na katreni akolan ko be ko min sana ko min ema nti abofrano no preni muni sere no wo tete no ana oye ne se o fa se me kata mi na se sa etako eti wo chire mi mu na so wo tia na mo yete na mi so wo kwa eye ezan so pusu mi mana hoten kankana. You have just 1 minute remaining. Boni bebe yeka nti sene ya ka mane na ukae no ya hwe kwanya ni brebe ka ya mo hwe bo so me mi en no be ma ne ko ware oba anya oba na ware be ma eti sene be ka ya ni ofutu bi e wo mu no se obe ware na ebi anya abofra no on ware no so a ama me kwa nso no Ofatawi audi ejina so na yebesan aba na yasan ene wa ba bedi eho enkomo sanse yepesi ehunu se bi akoda no omatu anamo bi afa ho abrante no because to da bi na sabusuafo ni wo mani sa na afa na baako no wahunu se wuni obi ya tina de ope na wode yew ma mele montete ho kakra kra bi na yenko sadia o kana ohini ni afa no eni obia no ya ade a ta akoso pa ewo efie bebre mu ni abusua bebre mu enti yesrese wofa no omra mu yi na yanso yemwa na ema sebema no ompenu a na wabesum no boko na wahwe ne ba na ama bibia totoye na akoda enso wade no ho na obenya obi foforo aware a waware Grace because we dey oye no ho ade wope be ma no san pe no ye kan sem na wope no Ampa chodem. Na no aba na asenka opeu ana ise de atiwani so. Mampa chori go nsa me kan sa ne se. Na me se bia me kasa me mpena ono be kasa me na me se me mpeni bi. Na me share da. To so pran ya so na ade nam no. Eh ma yo. Obi anye. Hello. Hello. Ofa yen kwai. Ye tian ze. E ba za no. Ena me kase abofran se waka mate waka mate engine onko ne gibi si ya no mprem enti mu frem ni pa ho ne san kam ne akota tia kan aka ma to mu no de bre ne sade ma me ni kire mu nyina ye ne kure na e ko be ta na otu ni ngene no
ɛna ama bi mu na anu ya oba ho no ɛna ɔtɔ di sika ne tu mu na nsa na ɔbɔ mu no ne eti na nsa ne na ɔyɛ boy ne di sika to ne mu me pa cho ɔsi bɛyɛ sɛ na nsa na ɔdi sika to no mu bɛ na ɔtɔ ne nsa ne ma na so Grace boy ofa gina so wo Grace mi busa o se watene nka ba akọ so ntene nka e dey life no la bi man pa cho Wednesday no Wednesday da be pa cho Wednesday this one Monday na ba no ohun se wan se ne akwa ne sika ne de enye de etimi kwa me enti Wednesday na wo ba ha no ne da be no this sika ne tum da bi man pa cho Monday na ba ha wo ba ha no this sika ne ma wo da be e pa cho ni 3 days time enti mi busa o se wo ba ha ko ye no watene nka wo se da bi na ba ko na wasani uska sani wa wasani uska ma de se akra me tie ni mu mpacho wasende o sende say 100 cedis na da na ye busa no nka ma mpacho ka me be trem se na me se bia wo se wafa kasa o femina aha eti week bi obra kra na 100 cedis ayo kasa papa offer tawia mame eti se baby adru no dia na mo na mutu afa ho eno na ye pesi ehu ya me pesi etu fo ho ne se empanifo si de fata na ho ni gane so jitum se o ware akoda na asem no ma na ye kan no just one point me ware no asem na mo kan no munti metie aka so etimi dia me ni ma me kasa ni wo fa ni friend me so be wo sei baby a ya du ni wo fa tene be ko no ku wo mani ma sei ye friend o be ba eya branch e wo fa ai obi ba branch e gu o mani mu asinti baby am de be ko bi am friend o be ba ko sa ban ka template e template ya me fa no ko yo yate offer yate yenso e be huru re kwan na mo wa e betu why njiranka nyam tie nya wo number e ni mu be din sa wo so ye ma obi baba we won say ye ma e the boy o say the wine tie mo ware no e da no maintain bi se si e ni nyame woni de mu kra no a o fa bi e ka bi e no yesi ba bi a man tie na yi nyame na gu no kra na enye na wo mpe no a we yakoda enye ma kra ni nyame bo mu a yakuba bode na ehu a wo branche we ye o tunu tipani wo so ba ni enti wo mpe no ma ta mi ware no ne tete sumo be sumo no eno ope so di nyansa pai enso de fata no ho ne ida no offer we be da se we ni wo mre mate ye da se bebre we ye wo fata we a eye Grace ni wo fani mpon eno so mo de wo ne ntwehwe wo mpe no a wo meja no tiewa na koda ye won ne ho tie fiti dwada e ko no ye be ko so ade eche ye dwumade de feedback de ye mfa nkama anytime so feedback nie still anytime wo ye nsem ye nya no baby a wote sesi a ye kama ka kirem se ye CEO e na apɛ baby ama na tra nyame aye na dum wanya dan ti se me ka se anita kra wo fia ya ye wi a ye kutua ne dan ne ka ama no ti mu ana mo pemu ehunu anita ye nya no basa waba sesi a wa hotel reception wanya dan ne bi a ye wi a ye hwe konkwan ye ba kutua dan ne ka na wa kona se dwuma ono so akwa akosua ye aboa nipa ye se nipa ye mpeni panim guase enso default ho kitwa monte ho kakra ne of me pese ye ma ahwefo ne atiefo nyina nya yemu adohyese ye ni obi ahwambo da na case ne so ba bia me ko hye bia ne me kokote me ko no e de aba abekire case we maame wona ade ahye me se me nya kire di da se koto kro ne nyina be wura koto akoja dakem ama baba wesu anya ne fa ngodie because system yate se be wo fo obi bana so mpe na boni bia anim jarma ne ko na biemla flish ade ne nso se ne nka se me ko bokrata maame ne se wo kofa ogina duro hospital ne kwasem ye wie program ya o ye ko akobolet na mbo Monday na ye di feedback ye das o ma se wa bo nso te ho ohini media eye futuo na me pese me de mankola no nkola ni nyina omo stories na ya akwakoye baako me nso me we na me ya akwala te se omo teenage mother na me sign wo girls mienu de minim ne se nkola no omo nka no kore e maayo no omo nka no kore baako kora enti o makoye nkrofo bi a wo tie o masem na wan tie ni yie ombema wafom kwan ye de ye be investigation se woni mu yen
enu nti de metimi aka ne se ye ma no se wo mu kosia mrantie no me beya wote me nsai bonkum sui wo ba ya ha wo ka kire se no akosua aduane noa ketri ena no ne a ohu abrantie no abrantie na njai ni tere juma no dabi enso wo de wuja wo de koya aware sene me beyin so no ye na juma ane ohu abrantie no ohu se wo ye Chief Mason sika beba hwimhwimhwim no wono so eja ne de pedan ena wanya baabi ade ne ho ene gas ni nyina obi ampese otene fie gentete obi epe na apartment no watenem no waye de opeso ye ade ne ho omu emrante no so o mahunu because generation be our own disease wo nim some pedan akotenam mu pewe wo pewe etu ono so pa de ono so aplan ya no de atu trim no se mema odan ni bi mema we no yisu etime de me mama se mu tie mu maame a mu ntie me yie wo ha se wo hia brantie no sene wo pese wo kase me papa ne asomasi ana me kunu ne hwan a waye ye no sanso no mo so hwehwe se ne yere wono so yesei enti menya wadwene se wo na opese wo no wo de ono no peja ho ono so pese wo de wo peja ho enti se munim na munim a muhia wo mo a it doesn't matter who the person is dia wo ye no ana de kuta wo no som na hweso na ye 0551931054893190 befa 5 calls third story no mon prepare na wono so entrance emayen ye boadwuma e de aboa wo mantiaseman Ghana ene asanteman 0551931054893190 Grace ema we wate twa wakoma to na no kra calls bibi ba brochefo ibi so omo pese omo boawo ti yebehu ye panina yehunu kwa ye befa so wate no ye bie wo shop no wate ti twa akoma to him hello mami ana azwa ya judin baby akase free ye mawa ha yo ye friend Steven me kase free techimai yo ya feel papa menso ma afi mu bi Rabana o studio Grace minimum pa minimum na ye efie ano papa ti do wanchi e won kinkesu efie mi ti me woni me eye Japan ba na ye me na ne ho pe papa o se ni nyina ne ho pe papa enya gro eti ratune abaya no se bi esi no se ka donchi ti ase a kan ho be su gira o papa ye 10 gram kokko o drasto ninia eye pompo yaya o minimi wo nyina la so ho ni na ate o won chachie das enti onhye abokre ni ye na de eba no esoso sene no enti odifo se obetu ho anamo a ye jimudi mo ma wura na won hyehye no wo hono mo das hello Udin baby akase free Bajo be kase free yo kase we den come producer number koso ati show no me de betum why Bajo say koso show no na me de betum why Bajo yo hello Bajo Udin baby akase free so media na okode adira yenko ekode ma me pa to mu program na moye ande papa me hu na ma wu na mannan na mi shira di for me tia o ga okode na me kase anya mi shira mu di ma pa moye ami shira mu pa nya me ma mo paten na ma mo dani da tijam amusol amuntimi waye na ya mama ya mbobbo ndiye mbobbo na waye na nshira mo pa ele mo yeah fire last caller na yakoye next case hello ma me ka kire ni the longest is not Jimson Kwantebisa yankwe ma me nyanko pon shira mo sompa de mo ba ma ye shira na ma me yebeka ke be kan se e mabawa no ene mante no omunya abotre
omunya abotre na mere bebre wo manim na nneema omuhu no saa no enye ize saa o aware ne nneema ne mpache no enye ize saa rensoma na brand ye kaka nto omunya abotre na mepa wo manim mame na menshamo yada say for friend bi abiem Grace gina na me no kasa wo picture no a wo picture yada so yi me hwe wa wo pe na wa ye basa hwe hwemanim Grace hweme mane ha wate bibia be fine bibia be fine wo pictures na how asa wa say won say we are young amiri pepre wo wanim eno ane say be repackage your life no aka no very well say ma wani na ho say be me people life mu a ma wani enna ho na wadwuma no kwan bia ye be fa so ye ne ya hwefo ene ya tiefo yi awrade ye be fa so a wo be yen because me nyane tsm say na bi mu epe wo number pese wo mo boa wo ti wo mo be frɛ wo no hweyiye fa number ni tum Pacho me number ne wo de nyabotre ye be megina me ya me de ama wo wate wo mo be hawo wate ti obi o pese wo boa wo bia no one dey offer a producer na wo mo wa na ye mie wo catering se betumi kra bo container na wa ye pastries no wotumi ye pastries chips ne ade ya ye bibra na me nka hwe chinkate ka ho na ye chips ni bibra na me ya me nka hwe se ye correct ya ye nya wo se kwaya fe be wie na dane ma wa chichi ne ma ba wi bi jira kwa no ti wo ri aseji e ba sa mi sewu ti bo modern ase wa wo be chi biaba na maka hwe so ati twen menko meko tachi ma me we show na me dun keka so na me siw ati nti ko twen me no case number 3 order court Sompa Nkomo eye bola mutie sofu mame premaini ohini ni adazwa obie tie o oba hema net say pacho nyame adom yo awie adaroma pacho awie de blouse nya blouse yo pacho na o twen na mesuma me ba boy me pacho de kan kafra bro no be so na afri bai pacho shim tukoja nso yo to aswe pacho enany week mesuma ba boy so onkoto ade emreme timgofia no ba obeka kire me sama makrama aka me ntimi hwe na yese ne nan emoje firi ho eba na chinso so esen bi bobo ho a ho na mark abo ne ka ne mienu e ba cha wo se no mu ye mienu nti ya na busa ne se wo hu krama na be hu no se an na so mu be okọ na se fie ofiri mu baaye me se hu fie ofiri mu wo sa akoi enam si you nti ye kwon so kwan no so nkrama bebre wo fie afie nti mduro na se bia be hu se bia krama wo se aye house da bi to de man ma me bi fie no de me koi nti ye duro na nkrama no mu ye tu no mu shout to sa nti na me suro enam me ko mechi ena me ko mechi na me ko fa ebo se nka me to makra wana mu se boy bi yese aye ha na enam se an ena opi be na me ba mu fie oba de we nkrama ni si ye no ntimi ma ho nti wana boy ni sign free enkrama ni nche no ba abonten wona o se nam se o masoma crazy se o se krama mo krama ya ka no saben se na mo jeri nyina wona na ho na wo ba ne na ho me pa chan ena o se o akura ye de no ye no o se wo twam na krama no shout nti no osuro no wo dwane na aboni jogu nu so na baako ka na chi na baako ka ne nan ena o se wo ye de no o se wa anya ne bibia no o se wanya ne bia nko obeka no o se de bo po ya na mi dwane na krama ewura ne eya mi pa cho ne ba ne krama ewura ne ba mi pa cho by 21 years ena o ye no o se wo sign na chi nti o sign na chi na krama ndi medika ejogu nu so a o mo de beka no ena boy ne kire sese mba na enwane a enka krama no nko wonka no enam asembe na wo kan nti wona mu se na be gina gate junior de ba asema ona se maame ne se ne krama na ka ne ba no wo se ku brɛ ko uba na anya ne hyanko beka no wo twema na beka no mu sore na mu din krama rof be de won ka no se maame nti wo hu be wo brɔno so ha se da baabi a mu firi a baabi a yi firi akora yi firi a obesina krama atwa aka no ntima me wohu ayi krama ayi me bayi wo bro no nsu ya se da ene maame ne kasa ne nyam maame no so ko ehowa
na first no ba yen chane ba yen kyerɛkyerɛ ɛkyerɛ na say why mla o ma bi ntim se maame nti we no me na wo kotokoto sa no ba yen kyerɛ kotokoto sa ma ma hu ye ogu ye wo fu ani ma ase o ma hu ye kora hon maame ne ha ase ko we yale a me oba yale ha na peska de na ko hospital na oba we ogina ho na so maame ntim ba we nti wo yale wo ba wo ogina won sa yale fo wo maame ne kora wo ogina no won sa yale fo nyame yenim no kwasam because man can be ntem amena na me also display no nti wana ye na me se maame wundim nyansa wo ma hu ye kora nti wo ba ten wo pain tase obetimi aka akire me ani ene maame no so no twa me nti akire no na ba na yesa me fa no nko no wo kra ma ne pane na bibia anya no me nko miemie be ko na me se wo kra ma ne pane na wo ma me krata akire se wo kra ma ne pane eno nso a wamfa krata be na yese maame ne dia na edi matemti no kwasem do beka bia na me se ma refa ama ne se do beka bia so sala nti do beka bia na me se ma tan ne ama so sala na mtuti ne nti me na me hu se kendom wo ho no ko jira ko no so ma so mo light na me nkro be so mo kwa di so nti me ko maame ne se ko ka chiro na me ba na msio mate ena me ko ntim duro na panyin ba ko se Mr. Bennett no wo ho ena me ye na mse papa asema atumi ni wa so baba akokra ma aka mbam ko de o se ne me yiye no so na oh your friend is na mse me nim ne din enti a kire na ye kire me kire ba bia wote ye na na je se ohu maame no en wo ye no se maame mfre no enti o frɛ no me nim asam kola wo mo kenti wa na maame papa na ka kire me se me nko peska efa akora no nko hospital enam see you mate kingdom ho sofo ne se ko pesika e pa chan yeso na epan ba mi no so na sofo ne dem ni man so na enam see enam say say no obi bu say na me ko pedi akora na ko ne bre bi so mi ti bi ne yesi 8 mil by 4 years ba ne yesi 8 mil by se ko nim de dun to obi bu say na me ko pa ko ntimi de no manimu ya bo say so me ko jan me ka chiro ni pa kro ne say enani chiam de ba ntini manimu ya se ma ntim ka me de ba ko sompa no o enuru kola nyamboa echene beka ho asem ti Sunday de na ka me bia wi na me simpa achu matenam ne me dim ka na me first ka no kwasem bo se an 2 million na de koy enti me koy na eja ko yi ne card wi ye na ye call doctor no se de na me krama na aye no se na krama wura no we ena se me koy adane ntokwa kro nyam kro no kwa ma me so kra kikiri wo de twade ayi bo me ayi ne nsa bo am kokos ba na pa wo sa to ne nsa bo me ka ho anya na koma anye nti eya na eja me ya na mse papa 2 million ena guta me no ye no say doctor no say se wo hu krata na e kire say ya wa aboa ne pane no se wo hu sa krata no hu treatment ya wo de ma akra na say ena mo say kan ba ya say no say wabo ya aboa ne pane dia e kan e bi kura e nuru 3 million na se ya mo aboa ne pane dia 9 million to 10 million e bi kura betimi aboro ena mo say na say ska we de na say so de mi bi da wo na ne me dim ka na mba nti mba ya na yese o mapon ono so waje me number no wa mfrɛ me nti number ma me dia so jade achi ye no frɛ me eno busa am say me call hospital ko si say na me so me call ye doctor ne kire say obehia krata kire say ya wa aboa ne pane ansa na say ya wa aboa ne pane a the treatment no enuru 3 million ko na say ye ngo ne dia ena ebetimi aboro 10 million 9 million to 10 million ebetimi ambro te na papa ne no say 10 million na mse ya me ko yesa na doctor na ka kire enti me ba mbusa doctor ne say enti me ko fie say bibi anya akra nurse bibi ko be yen kranya say enti de fa ko cha no papa ko je character ne fa ne bra na mse yo mate enti ye na eja me baaye won so no free school ba me be ye aduane na case ni say enti na yesa me nyanya aduane enti wo ya wo se mama ye be free hospital ba mama mani so biro am ho dwetwem dina nim se bia ye kom tell me if I am sini nua panyin nko to do krom am nye afi no asol mama me ho yela me de na wo si ye na ye di asem na ya to me was mama mani so biro me mama me na ye me afi no wontimi ne na no wontimi na nte papa na me dim de kam ko bo bi pram sister me serew me ba na no poison send me serew mama ngom na ne wode ngom ima na me de bra akora na akora yi fe no di do krom ka na oto ne ya de che kaza na me kuro ne ya na me friend for them say we say the abeni o yima kwa abonten no krama kaza na akra na papa de medical abona mane ko na kese wan fi me kura ntim frame ku no ba na so eno nim na downfo bia o yes edwin ntim me enko na bia o ma edwin na ne ko ne ne wojin 100 Ghana ne kusua nso na o ma ne edwin na ba fi ntim fi do ne de eno anko na kra nsa complain se na ni so biri no eti hospital ankasa pa de mo nkom ye hwe makotua kusua nso ame ame na drama na afi hospital nankasa pa de nyanko ye ko ye no mo yeso mo hia krata nso na aye ntwenti ntima nya krata se 2 weeks na se anwo krama ne panea bibi adi asambaba o
maame no producer as your friend saying my Cynthia bra no be so na akọ ye betirem producer why wo call ye yo wada roma etu anama ko ho na me koduru ho no maame no mane nya amia na ntie se yaba empofri mu enti osre ye ma no adwada obeba ono abeba ha obeba na oni aba bedi nkomo okay enti ye koyo na sade eti eni ye mfa ntwere ho ye mama Cynthia adwada ye mpani biase ye nye no we but akola no de ye se hwe ho asem ka sa ese hwe ho asem ka because rabies no be show mu a efri be 2 weeks mu ho kon na sade maame ne ka se wo ma waboa ne pane ne meji anu adi se ye no kredi a esre ma Cynthia o ma ye hu krata no na ye ntu ho na mo na se 2 weeks ni kodru na se BBC a asam kase beba o asam kase ba Frank Ensisu o ejidi wa aboa ne pane a yesre no o ma maame nya krata no fa nko hospital papa na ye nhwa akoda no medofo enu na ese ye pre nyasa 2 weeks ba bibi betimi asi ti se mama Cynthia nim se wa what pane na mpala mama mo bro no maame ne ti so yesre wo se juada obebenti ye mfansie na ye hwe Cynthia for the so amdoso eti efri juada no ya ntene nka na ya hunu bibia ewo mu a na chese ya hunu se ba no wo ma nti ye mfa ntwetwere ho se ya oba hema nya mjini ntoma mame na memfa ma ne nya no kwan na fe ye mese ye show iso mi ja kwan mo akọ oba ye chiwade eti ba wo ba ye no Sompa empanifuo de ye se memfa ma oni onyame hwe mam se wa ye ayini man presentation man yesu de ye ma oni bofra no nyame njene ma ye madam nyame nshira mo pa na tena wansa wo se wuku ankasa wen mi kura nkasa amene ne tie de okwa adwuma ba okwa asem ni si no oni ha ibacho de bi ti afa de waba behu onu oye be ma no ba wotu anamo ko fie ho no kwase ma anko fie why tin ni say we yankasa papa no magazine to no bisa so enu de anya we ni papa o asa no so ni papa o ne te no no ni papa na ono so bo na mane no so sese onu ni papa na akwaji kosiansu akosiansu ibacho de bi kunu na mpacha na onu ni papa no so sese ni papa no so am he ya ifru wan me ka kire no wo ma wo ye o so be ba me akọ ba mai ena Wednesday no me am call wansa na me ba akra me call ka kire me say akra no hwan ye de ntimi nyai sa no ka kire na me say dada aje asem ntu no de no hwan ye den o de nam ho na say BBC na ye ndai enti me mbufu ka kire nte sa say wo ma dos nti we free ma enya wo ya utop ni so na betie na msum de mfu na msole ye na mde wo de awre kwasere wo se akora ne nam woni ho de nti bibi ani ho sa no ka kire mti se minyai adazwa enti fro so wonsi wo mahwe akora ne do wonsi wo mahwe ne da what magazine hey ya new world wona school na di hwe no ukora na me kwado to mai bia ne mo ko wa akora yi pan nya sa sister ye te ha e na odi su afre yen maame ni nyi card no ma yen wo kwa sa akọ ho sa wo de wo sere no ye se edu 2 weeks bibi betimi asi na maame ni sa mande tu de ye akora ni do hia pane enani kire ya se akora pane maame na sam kana ye de ne producer beka ye ko e wone na nya sam kituo maame na sam ne kana ye de na to infanya still twia no wo akora cheche ya nsa na wo ye wo mo ba bia tena no wo de kokwa asa aso wo fa we e na me ye ma be e na me nwale chese wo mpese wo be ye cheche nsa na mo se ka producer chire ma ka be hu asema me ken e che pa nsa na wo ye na sam kana ye den e na ho no so no wonya kwan straight ngulafie because of nkramaninti midika ba ma jewusuma minipa ma ne no koye ntimi ngulafie because of nkramaninti ye ntimi ngula ho yo oyimase wa ko na ye dinti na minim se ne panyin no nanka ebetimi aboa nso a ne panyin no so mi hu mo ejwara de ni ekwan na mu mpane de se ne kire ye wono oyima ohini mi dawase nkraman se ma wo ken de so ofie we bi jire nkraman maame started breeding kramai be se be 97 na mene abrofon kramai ananti ade bia mo be 45 de bia na me kramai awi obi sada epen ema ye de ko veterinary na sede na ye nua ba yi kan
di ombedi kan ye bisaye nkraman ni book Sompa 3.1 sani o kan ye ne pepepe because book ne so ne ye hwe na doctors no etimi ade amani treatment ya ene de ye no kre eti ye besre ye maami na nkraman yare no nso enye rabies ne nko awo omo different enye no nko ayeli nkraman no empani bebre na doctors ne me wo mo be 3-4 kra chese ye won nkraman na we enokra na wu ni wura no kra bi wo tumi wu ni wura na we hu no wa we no eduru sai bofo madwum enti maame no so tie ye ayesre no maame enipa de ye mfa nipa nkwa se dwoada se betimi a yesre no se wono ahwe se nkrama ne bia no mu obuku na mpa enso na bia ne ye wo no na ne wura kura fi se ne wo se ye wo no no waka nipa no that time no enti enokra de akola no wo ye nipa maame no kra ye baako se ye wo no a fa no kra ne bra se ye wo no ne se ne ne kire ya hwe ne de akola na ko sin se wo beji ato se dwoada se de no ohini ni kan na dwoada ne bensie no na ebeduru no na se akola no bibiesia e de na wo be ye nti esra wo wadaroma me ento nka ne fa akola ne nko ayo ayeni yesua de me hwe ababa we kasa the approach kwan ya ofa so approach maame no nanye eninti na maame no acte sene o acte no oye panyini mehwe se de okan a oye panyini na mehwe sene a wusi ekasa ya in fact okototo no ayampia kakra because obia owo kraman na ebia nkraman na ofio ate de ya book no owo ho kasa abre nsenka oto obu ase a enke bia ono nso nya abotre ba bia sane a obu afu a ukoya ko approach maame no ototo obubo blows nyina ide me susu se me nkasa yesa ba me dwen se bia wa approach na nye na de di kan matan ya mutie yeyo obi o wasa ne bakwa abonte na bibisia chesa akoma ode be kokura onhwa akola de pra we pra no ye wo bibisa first aid kama ka akola processes na be fe otie ohima de all kan chesa processes na wa entinka wo na wo se wudi kan hwehwe akoda yi nkwansa akoda akrama akada moja etu no wo sa atwe akoda yi di wachia eko baabia na nka woduru ye na akoda yi twahwe ye no wi ya so ho tinka baabia wo se wo siki ayi first ene se wo be ma akola ne first aid na baabi kra se nwode de be ma no ya chrechere sa first aid de nyina na nka poison no a subside but wa anya ni sa fa ba ni pie wa ye just komo no kra de bia no dia ko dunu fa ba ni ko na ba nya de oba me ya yesu ni refi akwada no dia aya no kra mono okoko ntokwa tin nkra me etinka akwada yo bewu anko aye de wa wuda dada so ho ya ba yo na wani edin se o se ne maame na ni edin dodo abai we yesra ba tan se bibi si mama di bibi ba fra bonten ba di kan hwa akwada no ema pe baabi ema akwada no na ne ho dodo ne kaka ansana de to aso no wakwa akoyi me da sidifo maame asam de me maameli abon to fa mampa ye nya botra ye ba priya ho ye wose ye ntimi because kama kawa eye ensembebre eturi kan etritini ansa wakotu hwana mo na udi abufuo oni dede kwa emfa asundue ma because first call ne buy na to mu say woman so wodi kan aba be shato no ente ne ba no ase ne ko pefi e ba sa na onya akoma pa ana ye besere ma me se so be ba yes she de ni die na obuo e de ama no o de omna monday no na oni ye metrase kitu obi enswa ye fa hwa abofa no ne nipa e de nipa de metima ka che na no yo ye nim se ye maame so a wotie ye nya de a oma be ba me na ye fefefe ama bibia nso etimi aye kama ye kosoada enkamfo 21st clinic enfamamo yale hwede ukope yale hwe no anya yale hwe papa ya de a wo be san akofade aba no hey eni ka de ba kono atrase a na beboa wo na siatika no ebi ba so a eya
otu asentini ne twetwe sa man twomai na ntienyi onum ko a obia ka se onum siatika oboa na ya namu adika no so ni tina ti bo modern se obekọ 21st clinic ye wo overseas ye be alpha radio o mamu nyina ya to apete bo modern se obefrɛ yen number in the good screen so mo amutie radio no 0540 311 311 nakoje Jeffran Company Limited o se ebeden ena dwade ayi wani ha sanse dwa ejade ho ne adwaye ho ye kama okura kondo ensuo ne sisu sei shawe ye na mu sei yo ena egu be ma wo mpa dwade na wade ya na ne hwa sei ne tinse ga so yire bo modern ase same Coco Passani, maybe not to make the I'm our home so I to me at all. Anything, who was in a tea, Saga Soyer. Also, wouldn't more pa. I don't want anything. I know anything. I know anything. I'm growing tea. Or not somewhere with you. I tell us every year, man. Your brother, why I said, we could talk jacuzzi in the man. Oh, just a come up. So, who is going to talk? Papa said, never be a woman. Come on, baby, say, Papa, Mamma, wouldn't say we crowd walk kitchen corner and my pocket. Oh, come on, Mate, 80-0244 178 585. Baku Eben. Pacific Bank asida house nche akwa owura ho be o kama happy girls o say nurturing great minds fa obano ko na won kwaje ntete ye papa enso awuju nhia eso ye ne banners na online ba ko so friend 0592 754 737 oba charity on show kama Dimpa Natural Health Clinic Dimpa Natural Health Clinic Dimpa Natural Health Clinic stomach ulcer last stop what's all the any peptic ana gastric ana duodenal ana anase gad the aka ka ho nyina acid reflux ene de keka ka ho bomodin se wodi no efuntakra ehye batakari ulcer bia ama wachi eya wo yawusu sa kwanhia bia wanya no se ulcer no tumi wachiri nyina ya wo yawu bomodin na ko hu doctor or ye specialist ene mama nije no washeda age ho ntete suade watinka nyina akofom asese osane tumi watinka nyina ekofom ko na doctor ewe ncc ema odechem so Willis Towers second floor aka ne mention health insurance dynamo na koja yarhwe 0245 118 434 0246 744 744 Dimpa Natural Health Clinic was it Dimpa yechina hunya Dimpa Natural Health Clinic stomach ulcer last stop me pacho mo amupe producer number titru ne enu aba na ufrefri nkwansa no 0244 809 641 ebi mu frefri ti obodom enra mo se mo pe producer number 0244 809 641 adisha mo yatachima sabiri mo ebi atum nya nyamishira mbra kwadwo usu confront bere we ebi atum kosia reta tumejo so usu we ebi atum original dynasty nya station hu nyina mo ebi atum nyame onhira papa se Sompa Nkomo yi musomni yen echi ebomu sabre de ene ifiada enti yebekọ ye line so na yaje afrefo no dodo no adwenche 0551 931 Hello. Medofudin baby akase free. Mpacho me kasa free fade. Ye fra me wo fi obi amre ne ho afi. Ayo we pa. Me pa choki. Obana mama ya akane ban. Me ki ye no kura publishing nsu ebu na. Ayo. Obi kama ye me basra. Ya butre ama wo foforo. Wonko tade wo mo aso aka mane pffi wo sam kitwa na oka ho veterinary doctor nka chemze ka kitwa na oka na akakula ndi o ni tane mra na ye fa o monko obi ama wo me bada be mu e fa o mo anya ana mu didi akam na me bre na ho ase boko kakra enaja ye ko e fene sen man ponti ye ko ye na mai no ye kama se asa mo dedodo nti or the phone to speak out or give them a number. Yes, see, it's wani. So
And I'm saying that it's a clama or a clama quadia. And you're never ready when you clama quadia. And you're back to send. Why we cannot go home? No, it's in my mistake. Don't show me and come on, You said the mom say welcome. You. What? No. When you need me, do papa. Miss me do. Me don't pay your mouth, papa. I want to know watching. I mean, come home and bye. Yadasipa, Nyamisha. Hello. Hello. You don't food in baby, I can say free. Ama. As you come. And council. We not tell you about question you be the idea. You. No, me never know. Said no kind of what try to see. You do something I'm in the boy. And something to be in my money time. Now, the power of the fast. No, so the man is in the idea. Then come on and you can't get what you yes, and then the producer and the player, their mamma, you are part of the government of the National. Auntie Mary Watty. You. But no, what's it there? One month, one penny, what is your common name? What the Monday? Yeah, the hands, Yankee Monday. Do the India, Muslims are making that today. Okay, be that's a pa. Yes, Central Market, former Bia to me, Damase. Yamishramo. I say, Yamishramo, Croponso. Yes, a Croponso markets. Yamishramo, papa. Hello. Hello. You don't food in baby, I can say free. Sompa Nkomo. Bola, extra large. I just around the person Friday. You. The batch of the mechanic again now. One is one of them just come. One is you but so cool. Oh, there be a no quite often on come you fee. It's more nature than uncle. And then my Anna Blue Tom for Moon, you also did do. Ah, oh, my battle for your blesser. Do I can't work on Sompa Nkomo. Ebola. Hello. 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 Who didn't baby I can say free? The battle of the night, and I can see the you. I need Sompa Nkomo. Bola. Mutie so for mama. I thought already. Adazwa. Obiet you. Hello. Within baby I can say free. Sompa Nkomo. Bola. Ila kura weye ni kaboka. But your friend or hini ni why? I'm more about it. Now, that's what American say. We have drawn attention to the abandoned camera and wolf. So, no camera. Now, my water community, I'm a walk hard, maybe you you're better. You know, you won't come and you mother means something because you live in the Kai. Macro, Macama car will be the Boca almost there 600 cities. When you are the Ketua. It's less. Sompa Nkomo I bola no amam kama ya wufi ni kono makohe ka I was the one na one panie na mi shira we God man. Hello me do foodin baby akase free e fa cho seven ba no ni e ma no wen yenkwe ya mi na me le mo ni aduma pa mo yi na me fa ko ye ki ti am se fa dress na ko ke Dubai why and she am come on Kakra, me pese me can say. Oh, say Krama, when you pass one boa, you need to see. But Ubaya Krama, I saw who can have a fast one, Krama, because Krama do why in the Papra study. If you have this watch, the business one and new form. Oh, Sompa Nkomo, be so to wish when you saw a Siankata. Sorry, I say. As you say, I'm more than one, you get you, you package for two. Say the way I want you many people are one for Cano. And say, San Kama Nabano. And that they are enough of the Kama account to see our hospital who can't be able to one of my Hello. Good evening, baby. Afternoon. I say, Najama. Nanette 14. Now, if I saw that, you have present of Boma, now, Korean Kamaya. Don't chick some other come on the boom when the panny my. Because Ghana, or 1 million come on, come on, panny, and come up our bunny.
And among come on up on things, I come out so poison that both beer. I think I put hard come I cover. It is 7-1 again. We like a phone with the education. No, and Hello. Hello. Good evening, baby. I can say free. Never saw one my professor. You be down. And now I'm going to dance and pass. Now I'm not going to many to listen at the beer. Ah, what's up for? And that's why I'm saying, no, fire be oja. Oja be a fire. You. There are some better of the catcher, my Dana, and then I say, you'll be a business. I open an interest from Pano Betana. And no, I'm a come Odi for edase pa fire be oja. Bibia fine. Edase. Hello. Hello. Odi baby akase free. Yo, me free enkoi. Mr. Choka me can check super na kama kan say. Onya course na ordinary home. One prafa na nkwa. Me kama ka me ba. The course camera ho ka say abona wo panie no. Man can't say much so. Me Jimmy Cadden Banner for most of us. I'm on the camera to one hand. If you would already be financial to get up and be me, I am on your mammy. Actually, quite a keep a number. But I'm more Cassie and collect money, and money to one among his but on a day. And tomorrow I'm going to call my doctor to hook it in 1 year and found honey. And said, hello. Hello. Middle fooding baby akasefi. Mandate. Hey. Magazine donating. Yo, young boy. Then I was your first year. We see you doing till the show. I be me share space. Oh, yes, mama. Mate. Yeah. Only young kind of French nipa. Lamino, Besson Bujan said, Nebano, Okura, Mammy, and one cano, and I know no streets in one cano. Or think I'm one go. Ti o twam na emwa ni po na anum kola asem o start po ye no mu dwane no krama ni ditwagu o mo so let them one wa bonkre ai she on se buruni nyansemu ya nyami wo de bedia de enti o de kama o to kama go ni bia no atwa bi gate anu beware of dog e kete u ti no abon be tiya kan tu ba o de bala ba o se wen no mpiem la no me fa won fa wura fie e se wo wa wura fie o ye gan krama no me go for sweet to say no me kan go for se mam no kro bu fu na wo ba won na o ka ka be plant na wa se say o ma bu because o kama na ko fa asema ble wo so now Miriam me gene kan say mam ne Christian Monday because of that akwa na ne tire esem ko di kata no doctor for nya ko tuti akwa no one the Monday wo ba no ba akwa ne de esem ko di kata no fu kata mama me ne mama me akwa ko so no nya do wo tire no you say the Christians. That's it. Hello. Hello, Hini. Yajo. Good afternoon. Good afternoon, my dear. Pacho me di Murphy, make us free as Jassy. Yo, about party foot you. You, Hini, Nami Washamopa, and come answer me. Gana, I only come out for. Yo. But dear, I have one said your pedia. And so come and carry out a eat him, and like where giant. And so we are near a giant way. If you are coming, pay down a million. Now, if you know, a camera, we go through the scenery. Now, I fetch Yako one penny. It is a young man, a boy, not as a camera of finding in you. 8 years, so if you know, is a sinner phone bill run, no, be all come on one a penny, no argument with the guy, that boy is not by far. Se me de ne de me bi o mo enyumre ti sabre o mo cage se o mo cage but back wo compound and a security cameras nso o fi o eno no so koka security ne ho nice aboa na aboa na me so me de o mo ye train into o mo pie basabasa o mo de o mo dem eti eduru anopan so a bi a be 5:30 o fi o de me po mi ma hoda na nkrama ya ye se baby tenten e bi tenten me be pere de o ka
packing na chese go inside na woni jema kasa na kasa che I packing omu nyina dodge no mti I packing na dodge no mti di America di wachi ya no bia udi pedro no bia gina di cage ano a ofete ubie no wonya nuru ko mbe gina wa ubie o ma obi akoshe ni I packing ni esa so akoshe mi tie from say me wo princess hwe ena me wo Versace hwe ye kire ena me wo Roma yo matewa me da se vai ozi friends vai cafe Versace there be jama kasa na omo nkoda no kan high packing yes yo I'm packing just go inside go inside packing hello sister yajo sister mpaka asma me connect ya there be o enyo me say I don't know what here next na o move me wa head to them no ewa obi wa sha no I the no do tin no into sanko to me stable there o mover inka eri ade in the background no yo ya te wa ye da se ti so botu me say ya ka be me de yo hello mama, good afternoon. Let's watch over here. Me who ye? The Yamias, what has come so rough to me? Because I Abusco. Yo, Yanko Pon Shram, what it? Ye damas. Yamin come, Papa. I mean, because I can't cow, Mama, and nothing. Then Yamian Sophia, and I said, be your colleague, and Kesa Conco. Obi ọmọ jíjẹ nìkan máa ń sá náà máa mi ní kọ́ ṣe ẹyẹ bẹ̀yẹ ní ṣíṣí ẹ̀ náà mi ń kọ́ pa ọ̀hún sẹ́ mi yí bìbí máa mi ní wọ́n sẹ́ ọ̀ ebi wọ̀ ní kọ́ ó já máa mi ní sáá tó ń kọ́ sáá ọ̀ yẹn ní adìẹ sáá obi ọmọ ọ̀nyẹ́ nǹkan máa náà ó já nǹkan máa nínú àbọ̀ tí wọ́n kẹ́kẹ́ rọ́pùrọ́pù sáá mi ń sẹ́ ebi ẹ̀ka mi pẹ́ ọ̀ ẹ̀yẹ fẹ́ tí ebi sọ ọmọ ọmọ nyẹ́ kẹ́ mọ́ ọmọ sọ́dọ̀ ọmọ kẹ́ mẹ́ yé n'anú ọ̀dìn hello udin baby akase free pacho the catcher flat. Yo. Mr. Question Champ, Mary, our casa. My Mary, young Quanep. Ola ni mu break here da say en fa for free chat. Hello. Din baby akase free. Sompa Nkomo. Bola extra large. And then your family Julius make us see coach be kwa me. Mr. So, ma me na kan ma ya kan ba no ma me nka se wo twen ye hu ani ba. O mo de de o mo ma so mo fa book. No mo na mo ko fo fie. Eno so se nyame asede abwa ka obi. Ni pana be ka tell nyame du na wo so ye ni say. Mani pani ko hospital wo se Monday do na kan bibia ye na. Now the car was empty. What the fuck was the car? I'm not a trainer. Yo, yes, I'm no. Oh, my Colanic hospital. Yo, Yamfa, Ofreni Bia, BM, Yabreno, and I be. Yet I funny a telephone in asking Yamisham baby. I war. Assembly edge, why I have one more dance or free producer. And so 0244 809 641. Nah. Ode wasem no aba 0244 809 641 na ibedi akire nyame ne yeboafo na ye de aba adofo amoboa ye frɛ nyame hwam ene MCR mabo adwuma school fees gira mu den sada na ya Grace Mommy Water bowls in su twegu Facebook no sa ka akire gira mu obi a afiejewa obi abebo adwuma ebeboae eme buffalo buffalo ono su gira mu den ma Mary tew na yen sorry ye chia etiefuo nyina oyema chia Dr. Kefam ena me chia na jibia shop na popo so ire ena me papa escapes ye demase MBY tachi my DJ MBY boafo na mishra ate meba yesi MBY me nuan me o me fie dadam tachi ma wo rewura fiem ena o scanning crowdfund eyi ma o said you be o mbenya sompa no no ma hwe sompa nkomo yesi adwuma MBY ye ne tachi my ho no boafo na mishra wate na reggae lovers nyina me mai me sorry a friend mo ini ni amakrancha that's us of my premiere and na Friday camp yard mo fan celebrate na mo fa enyimani